Usamla Regional Thaba Information Secretary ke Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKGGP haka apply trek luber arjar apuar ula sakhot hajir haki pulit ke Sada Police Station holo konongrem peladon ke jing ujo persya iu na ke jingja sasho udkhot haka step apuar trek luber arjar apuar. Habakren hakilar pthai kebor rin ke jingwan hajir Usamla Regional Thaba ulai thu bahaka step apuar trek luber arjar apuar kumba haka por prabaji kiladon khatsau ne khatsan ngut ki barjala haka thain pulu halenti sasau pelong Shadam Sniong ki badang ketakti ya kisamla khasi. Hakati ke pod wait khot keseng namo prem ubatre saka thaindam Sniong loi i ya kati ke jingja balalai banirap henrei ulasa sho kala ban. Usamla Regional loi thu batang suyo jingtep kilalai bantuat bat banbat ya wei naki hakaba keseng kalara bantoket ya usha office. Uluong ba menta ke step loi yo pun na wei he pulet ubala pha banwan hajer nama London ke ejahar persyayu. Uni no yelam uluong baki brio ki badang keti ketakti ya kisamla khasi kidei kinong di bat nong di drugs. Kay kabaja manin kasni agapor kumba prabaji prasteng mestap manin apo kan pulu bahap ka lenti bena safarlong sedem senyong kiladon katun ngut ikna samla ki ba dena kaskuti kila syasyo ha haki ni ki bender kemudian kumba kasau kasan ngut kilabat ida skuti be kila syo ye utau kena berhadi nang ta don ubikot jungi ba dai na po ka FKSP mo kung sakil uba tre po dem senyong aku ka hardware layak lenti nang ta bo lai i ba jing syasyo to kini tak kasi ulali banyarap adim ulali banyarap ti kita khar di badan kembah pereng kasau kasangun kila takti kelaman yang dukot jungiro jadi nang ta haba din bangi nak yang ka FKSP yo kubor pereng to spoji posteng ngali ban be stage tan pulu so ferlo berarti nang tangi mission malap kita beri ke bedo kti penyesyo ban rakti jadi nang ta kali yo to dokhat jungi ba kai gada ba syo lai thu ni ba de bedo kita kasih ba syo ti ngau pi thudur oh itu ti ngi nak yang kaseng FKSP central body hi ngalek ban thwet kita beri ke bedo hapo tan pulu hi brokoi bakal simpor ngi hadu arkanta tam banginyo ban kem kidan kumbalai samut kiba lapen itu dor ningila thwet yaki ngila lap then napeng kita ki lai samut kiba laya itu ni obat tangiwe bahdin mengayo obat itu we ni khamsam lapen slam ni rai us pok office jong seng bantokit yu ki kita ki kena kasamut bat ki kadar bopulong ki bakin show i yaki kibri ki bade ki dok stam jungi ti hendri nga pose am sempoi perkar pre ba menta ka step nakalyang SI ti marang phone nga ba non hajer sipo Sada Police Station ba kay ka bopulong ya ka jingja ka pemunin po sa forlo barhadi nang ta bagi ladon di balalo FIR ini ngiru gi ong ba nginum song klikti nginum song thai daga kidok Islam ini kidang syak takti nani sakmat ngim salya banginum ting banginum red ngini dabi ilaja ye ka jabendolo jong ngini dabi ikon samla jungi bad kanlong ru ka kami ko kubor sekini mender ba nangni sakman wat penstang ya ka ega bangi ngim pa banle de marada pipin ibor ngiru ngimban siban ibor ba sya FIR di bitang ngamarway namar ba QE ka nomor kali registration no kali jonga te kila trap kila tak kali dan auto kila phone nga awan metasis ni kita ki agut pun pibat bagi yo ban itu dor ka kulit khamsin maksane yaki ngitip ba kita ki beri ki badon kti bandut ban show ki beri apo ka than pulu ki di ki drugs peddlers ki drug consumer ja ka bagi kerteng jungki ki dan gulapla ki di tau akshay marbanyang Abhishek Thapa na tau Gopal Gurung Gopal Chitri ti na tau Dipak di kibun ba ki bangi pat yo kerteng ke jingra jungi yau Dipak sa office su kadi nawar pa intoket menu bodong kti hapeng kita kasau kasangut kiba show ikiti kena kasimene ngi na kalyang kaseng ngim ko apan FIR namar ka FIR ka shune tra police station ende ka nakalyang ka ngi kaseng ngi jutri borba ban pendu jet yau ni juthau nu drugs ende ngi julap ba teng gi tang sipor kilatnyo ini ki body drugs begini body drugs inda ka menta la shai la ne la shising kilatnyo tingi na kalyang kaseng kalong len bangin chuli bani wat bania ban kem ki ban IT kulit nilong len takadang so kamnon jingmut ban FIR
Narajukan barobor ya hakapor ba ngi jetre lang bat ka anti narcotic task force ng ka Meghalaya Police. Niju ang ba kan sapoy kapor. Ba kini ki drop peddlers ba ki drop consumer kin salong kinong nuti, kinong penyak beril, ba kinong tu nong team. Henday na kaliang ka police department ngi ba kamsim khia do mantaro. Manta uni udrok la su thiet man la ki tliuyeng ba kala penjat ya man ki khun samla jungi badan hani hapori khasi jungi. Henday hadu manta na kaliang ka police department kim sim la sim khia ya kani. Ti na kaliang ka seng jungi lada kaan kamla ban ni ngiman si ban sim ni ka ai halak ti jo. Kajimi manta kasni ke ba ngawan hajar yang ba ngin haban ni kendu begitu ki bril ki ba ai FIR manen ba ngin yakan marki ki ba pulong ki bakin FIR lamar ngingi ang bangin counter pe ki FIR. In counter FIR lamar ba ki di ba asal ya berjungi. Indai mangi pasdang. Ki maki pasdang te kamdi ka kamram jong ke jongi pada bangin kamdi ka kamram jongi bangin le jadi kamram ki pulit bakin le bakin tweet iki manta ni ki complain kelaman nyangi ba badi mangi ki ba asal leki de maki ki pasdang ini ba pisdang ngingin tenkot